Siqala elesibili ke ihora lapha ohlelweni ekhaya Jikelele ikhaya lakho ikhala lemfudumalo kanye nothando. Sethembe ukuthi ke nawe usajabule futhi usanethezekile ke ngokuhlala kanye nathi. Yazi ukusebenza kude nasekhaya ngezinye izikhathi kugcina kubanga ingcindeze engqondweni ngoba usuku usazi isimo sendawo osuka kuyo. Abanye bayaphumelela bese emadolobheni amakhulu umuntu athenga imoto enhle. Usayasaba ke inkosi yami ukuthi haye ngayo emakhaya ngoba phela usaba abantu abathile ukuthi bazolokhu bethi hawo usengazaqale ngemoto kubo kunje. Omunye usaba nokushada ngoba uyazi ukuthi kuzothiwa usengazashade engenamoto. Musana ukuthathela abantu inqumo weba wethu ngeimpilo zabo. Uma ngabe nje sebesebenza umuthulane enqumo ukuthi cha mina ngizothengela unyanyavu nje lemoto ngigcine ngokushada noma ngizoqala ngokushada bese ngigcina ngemoto. Isinqumo sakhe nje leso miyekeleni bo. Igama lami nguNoxolo uMamtshali wakwaMwali kanti le Ekhaya Jikelele sibonge kakhulu umbukeli ukuthi ube nathi. Sibaba ngazibini kweMamtshali mbukeli masibulise kwendawo ngendawo kumakhaya ngamakhaya enisibukele kuzo. Bukeli ngoku ke singena kwiyure yesibini yenkqubo kanti wena ke ubunathi nalowo ke uphosiweyo kwiyure yokuqala nali elinye ke lamanqaku esiyesa nawo. Phathise zombane uGqirha Josientu Ramaghupa uthi nangona kusaqhuba ucinywa kombane kodwa ke imeko yona iyaphucuka. Bukele iSABC ekhaya Jikelele ku SABC lihaye ku SABC Plus. Uhlale nathi ke unganyebelezi indimlo uMahlongothi uMazipho uMamshukuma uMazondwa ngezakhe izinto ngicabagushe kwizihlwele ezindinqongileyo ningalibali kaloku abasematolweni. Mbukeli masijonge eziphala phambili kule yure. Abasemagunyeni KwaZulu-Natal baqinisekise ukuba basibhoza abantu ababhubhileyo kwingozi yemoto ibiphakathi kweDumbe neVryheid KwaZulu-Natal. Abonzakeleyo abasinde kwingozi yebhasi eyenzeke ngaseVryheid kumantla KwaZulu-Natal nethe yasuba imiphefumlo yabantu abasibhozo bathi bebelele ngethuba ibhasi ibhuquka. Kaphambili bekuvakala ukuba basithoba abantu ababhubhileyo kodwa abasemagunyeni KwaZulu-Natal baqinisekisa ukuba basibhozo abantu ababhubhileyo. Iintsapho zaseMpumalanga kulindeleke ukuba ziye eVryheid namhlanje kuyokuchonga amalungu osapho lwazo angasekhoyo. Le bhasi bikhwelise amalungu ANC ebuyele ekhaya eMpumalanga emva kokuba bezimase umsitho ukuphehlelelwa komgaqo-nkqubo eThekwini. Kukholeleka ukuba umqhubi webhasi uphulukene nolawulo lwebhasi ngentseni yangecawe emva koko yabhuquka. Le ngozi yenzeke kwindlela uR33 phakathi kweVryheid kunye nenye indawo eseKZN. Igqiza elikhokelwe ngumphathisi wezempilo KwaZulu-Natal uNomagugu Simelane kunye nogxa wakhe waseMpumalanga uSasekeni Manzini batyelele abenzekeleyo esibhedlele. Icala lokudlwengula elibhekene nomholi webandla iRivers of Living Waters Stephen Bafana Zondo liyaqhubeka namhla enkantolo enkulu yasePitoli. Kulindeleke ukuthi ummeli wamsolwa aphenywe ngemibuzo ufakazi wayizolo udokotela wezengqondo uSolwazi uGerhard Lapskhani uveze ukuthi iningi lezisulu zokudlwengulwa nokunukubezwa ngokocansi libhekana nalezi zenzo ezimbi ngesikhathi sokukhulekelwa emasontweni. Uzondo ubhekene namacala okudlwengula ukushaya nokuphazamisa ukusebenza komthetho. Abemibeli baneveki nje yokuhlola uluhlu lwabavoti kwaye bafake iziphakamiso malunga nokubandakanywa okanye ukhutshwa komvoti kulo. Oku kuyinxalenye ye-timetable yonyulo epapashwe kwiveki ephelileyo echaza imisebenzi kunye nemihla yokuvalwa ukubhalisela ukuvota abafanelekileyo kunye nabo abajonge ungenela unyulo lwesizwe nolwephondo luka-2024. Igosa eliyinhloko lonyulo le-IEC uSimon Mabulo uthi uluhlu lwabavoti lwethutyana lupapashiwe ukuze kuhlolwe kuzo zonke iiofisi zekomishoni kwaye izichaso kufuneka zifunyenwe ngomhla wesine okanye ngaphambi komhla wesine kuMatshi ukuze ziqwalasele ziphinde kwaye okanye ziphandwe kwaye zimiselwe ikomishoni ngomhla we-11 kaMatshi.
Owake waba iphini likaMengameli we-ANC uKgalema Motlanthe ukholelwa ukuthi iqembu elibusayo livuselela kabusha njengoba kusondela ukhetho likazwelonke mhla zingama-29 kuNhlaba. uMotlanthe uphinde waphawula-ke nangalabo ababengabaholi ngaphakathi enhlanganweni asebesungule amaqembu abo ezembusazwe. That in itself, I mean, is in a sense a blessing in disguise, because when you have a exodus like that, which ordinarily creates a crisis of organization, that such crisis must never be wasted, and the ANC has to, going forward, with the exodus of problematic people, the ANC has to try to tighten up its internal processes to ensure that it remains in dynamic contact with the people, because an organization gets easily isolated once, you know, it gets cut off. Igqwetha lekomishoni yamalungelo oluntu libize ingqina lokuqala isazi ngelwimi uGqirha Karian van Verbeek kwityala lentetho yentiyo ejongene nenkokheli ye-EFF uJulius Malema. Umkomishanala kunye noDante van Wyk bamangalele uMalema kwinkundla yolingano eKapa emva kokuba engakwazanga ukuthobela isigqibo sayo sokurhoxisa amazwi akhe. Ngo-2021 umbhikisho esikoleni samabanga aphakeme iBrankenfell waphenduka waba nodlame ngesikhathi amalungu e-EFF nabazali betholana phezulu. uDante van Wyk wavulelwa icala ngezinsolo zokushaya, kepha leli cala laphinde lachithwa. Ngomfumfu wango-2022 i-EFF yasingatha ingqungquthela yokukhetha ubuholi besifundazwe eWestern Cape, nakuyilapho-ke ikhomishana yamalungelo abantu yanquma ukuthi umholi we-EFF uJulius Malema usebenzise ulwimi olunenzondo. That part of the speech, which I've referred to, offends against Section 10 of the Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act 4 of 2000. Kukho konke lokhu uMalema umile kwelokuthi umsulwa futhi wala waphetha ukuhoxisa amazwi akhe. Ummeli wekhomishana yamalungelo abantu eNingizimu Afrika ubeyisebiza ufakazi wokuqala onguchwepheshe wezilwimi. The utterances therefore display various characteristics of hate speech, but very specifically incitement to violence and propagation of hate based on race and gender. Lolu daba kulindeleke ukuthi libe sezithebeni zenkantolo izinsuku eziyishumi. Abafundi abagogoda emkhakheni wezempilo kodwa bangasebenzi babambe imashi endlini zombuso ePitoli bekhala ngokwentuleka kwamathuba emsebenzi. Izisebenzi zezempilo ezingasebenzi zithi zikulungele ukusebenzela umphakathi yiwo amathuba omsebenzi angekho. We believe that every single individual in South Africa, irrespective of where they come from, how much they earn, deserve quality healthcare. And here is the workforce that is here to give you quality healthcare in our lifetime. Kusenjalo zithi zikhathele ukuhlala ezindlini zingenzi lutho, ingakho zifuna uhulumeni ahlinzeke ngamathuba emsebenzi. It's so hard studying for this long and then not doing anything. And also the private sector does not accommodate us that much. So the government will have to make a plan for us. Ihhovisi likaMengameli lemukele uhlu lwezikhalo egameni likaNgqongqoshe. They've got a list of demands that they've indicated here, and they are requesting 7 days, you know, to respond to the demands. And like I said, as the presidency, we are immensely, you know, worried about what is happening, and including, you know, negative issues that affect the industry of medicine, including the doctors as such. So we shall make sure that indeed the response are being responded to within 7 days. But like I indicated earlier on, ours is to receive the memo on behalf of the President, and the President is receiving the memo on behalf of the Minister of Health.
Kulindeleke ukuba uhlu lwezikhalo lufinyelele kumengameli kanye nongqongqoshe wezempilo. Umphathisi wezombane uGqirha Josientsura Makhupa uthi nangona lisaqhuba icebo lokukinywa kombane kodwa imeko iyaba ngcono balule inkqubo ka-Eskom enxulumene nokulungiswa komatshini abavelisa umbane njengendlela yokuncedisa inzame zokuphelisa ingxaki yokucinywa kombane kweli lizwe. Ungqongqoshe wezogesi uthi ezinyangeni eziyishumi ezedlule kuningi osekwenziwe njengemizamo yokwehliswa kwezinga lokucisha konga kogesi. In the period of December 2022, 2023, December 2023, 2024, we have had about 1,200 hours of load shedding. So essentially we have been able to reduce the hours of load shedding by about 600 hours. So what's the point I'm making? Is that we are going in the right direction. Ultimately, we want to get to a situation where I'm able to stand before the public and say we have not experienced any hours of load shedding. Uncome uhlelo lwe-Eskom lokuvuselelwa nokulungiswa kweziphehli ezahlukene akholelwa ukuthi kuzoletha umehluko ngokuhamba kwesikhathi. Unit number 4 returned on the 23rd of February. Unit number 3 returned on the 25th of February. That is yesterday on Sunday. And then we are expecting that Candle 5 is going to return by later today, midday towards the late afternoon. Kusenjalo isikhulu esiphezulu esisha se-Eskom uDan Marokane uyaqala emsebenzini wakhe ngoLwesihlanu. Kubhekwe elikhulu kuye ngokuthi uzokwazi ukubhekana ngqo nodaba lwenkinga yogesi. We are waiting for Mr. Dan Marokane to start on the 1st. So as I said, that to actually lead us into the Eskom of the future, as you would know, obviously his urgent task is to end load shedding, as you would know, and obviously ensure that the separation, the legal separation gets also, as we have been moving and have achieved a lot in terms of that, but just to finalize on what needs to be done. I-Eskom iyaqhubeka nokunxusa izakhamuzi ngokuthi zibekezele njengoba isazama ukuxazulula inkinga yokucisha kogesi ezweni. Ayike mbukeli siziqola siziqonqotha ngolohlobo ingongoma beziphala phambili kule yure kodwa ngoku masirhabulise sikufincise kuqikelelo lwemozulu.
Siphinde ke sikwamukele embukeli lapha ekhaya Jikelele. Kanti manje siqhubeka phambili ke nohlelo lwethu ungqongqoshe wemfundo eyisekelo unkosikazi uAngie Mutheha usememe bonke abafanelekayo kwezemfundo eyisekelo okungabazali, othisha, abasebenzi basesikoleni kodwa abangabafundisi, abafundi baseyikoleni zamabanga aphezulu namalungu omphakathi ukuthi ke babambe iqhaza futhi baveze umbono wabo okhethweni oluzalwe igungu eyilawula izikole phecelezi ama-school governing bodies. Ungqongqoshe ukusho lokhu ngenkathi yethula ke umkhankaso wokhetho lwezigungu eyilawula izikole lonyaka u2024 ePitoli mhla ziyi12 kwephezulu. Ukuqonda kabanzi ngalolu daba sixhumana ngohlobo lweZoom nobhala Jikelele wenhlangano engamele izigungu eyilawula izikole uMatakanye. Sikubingelele baba uMatakanye sikwamukele lapha ohlelweni. Sanibona noxolo nabamameli bakho be Ekhaya. Sibonga kakhulu baba ngesikhathi sakho. Engabe abazali bayaqonda ukubaleka kokuhlanganyela ku school governing body futhi bayaqonda ukuthi ngabe kubaleke kangakanani ukuthi bahlanganyele. Siyabonga noxolo futhi ukuthi uminister uyenze i-pronouncement yakhe mawukhumbula kahle ukuthi ama-school governing body isikhathi sabo sisesiphelile siyokhetha ama-school governing body amasha kusukela ngomhla nge-1 to 31 zaka March. Kodwa uyenze kahle ayenze kanjalo njengoba ngungqongqoshe. Kodwa practically ama-election azoba nge-1 until 20 ngoba i-20 ikolo ziyavala. So sicela kakhulu abazali ukuthi sukumani ngeenyawo ukuthi niye ikolweni niyobuza ngoba noma ungqoqolo abuza ukuthi kubaleke kangakanani. Kubalekile kakhulu ngoba yini niyenze imithetho yesikolweni. Yini niyenza yonke ama-budget, yonke into ye-governance yenzwa yini esikolweni. Nibalulekile kakhulu nama-policy ukuthi kube ne-order esikolweni yini. Kodwa ithini sike sithathulule lento ukuthi i-school governing body akusiya ama-parents nje kuphela. I-school governing body kunabotithere. School governing body high school kunabantwana, kuna support staff, no principal naye is by virtue of kuba a principal is a member of school governing body. So masikhuluma ngama-parent ningacabanga ukuthi sikhuluma ngama-parent abotithere abekho, abantwana abekho ku high school abo principal akekho, support staff ayikho. Sikhuluma ngabazali ngoba abazali abekho esikolweni. Lama component la onke ngikhulume ngawo bakhona esikolweni kodwa abazali abekho esikolweni. Ingakho nibona ngathi ngikhuluma ngabazali nje kuphela. Kubazali ngikhuluma ngani ngoba anikho esikolweni. Nifuna niye esikolweni nibuze i-date ukuthi na kuzokhethwa nini. If abantwana benu kwamanje abazanga nama-notice ukuthi kuzokhethwa nini, nifuna niye esikolweni niyobuza. Esinye into nifuna niyenze ukuthi nifuna niyobuza ukuthi nikhona ku-voters roll. I-voters roll iyenzwa umuntu lo abhalise umntwana. And siyazi ngelesi sikhathi abantwana bethu bahlala nabogogo. Khona manje ngoba nifuna ukuyovota kodwa anikho ku-voters roll ngoba i-voters roll iyenzwa nge-admission. Admission mo principal abheka i-admission uthola kathi awukho then khona manje niyalo nifuna ukuvota. Hayani esikolweni nilungise i-voters roll ngoba uthi mani manizovota ngelanga lokuvota ukhona ku-voters roll ngoba ma ungekho ku-voters roll ngeke uvote. Hambani khona manje niyolungisa ama-voters roll ilokuzana ngelanga lokuvota nihamba nama-ID wenu niye esikolweni niyovota njengoba nivotela yonke into umsebenzi siyenza kanjalo. Kunama-voting ama-election ayaphambana. Mhlawumbe nizoba
whole day election meeting. Malikuwe whole day mawuthatha umntwana 7 o'clock in the morning if bavumele ngale nto leyo uyafika uyavota then uyandlula uya emsebenzini. Mawungavotanga mawubuya emsebenzini uyabuya esikolweni uyovota. Singazi ukuthi no ikolo azina ikhoramu ngoba abazali abeze esikolweni. Ngiyacela abazali bami ukuthi hambani ikolweni ngisengitshekile ukuthi nge-20 ikolo ziyavala. Mani ngayilethanga nge-20 asiyazi ukuthi iminani ngoba uminister uyenze i-pronouncement uthi ama-election is 1st March to 31st March. Ikolo masevalwa nge-20 ziyobuya nge-April. Manje ayisahambelana nalento uminister ayishila. Asihlonipheni umthetho. Umthetho uminister uyenzile umthetho uthi kuvotwa nge-1 ne-31st. So mawubuya nge-April asekho isikhathi sokuzovota. Niyazi ukuthi kunama-general election manje bazoba babheke ama-general election. Kunama-general election nge-29 zaka-May kuzobheke lezo zinto ngeke basawa nesikhathi senu. Ngiyacela kakhulu bazali sukumani. Baba Matakanya njengoba ke usukhuluma uke wakhuluma lapha ngokuthi ke abantu kufuneke babe kuyi voters roll laba bazobe bevota kuyo ke lama SGBs. Manje ke abantu ke laba bazobe bevotelwa bona engabe abantu abanjani abafanelekayo ukuthi babe lapha ku list yabantu abazovotelwa. Abantu bazovotelwa abantu bazimisele. Abantu bazimisele ukuthi bazonceda ikolo. Bazoya laphayana ngeke bayenze corruption ikolweni bazothi mabafuna ikolweni baye ikolweni abantu banganamaqala bangaboshwanga labantu labazi ukusebenza nabantwana mawunga uyazi ukuthi une record awuvumela kanga ukusebenza nabantwana ungalink uye duzana nesikolo mawuthi awazi ukuphatha imali zakho ziyakusula awuyi uyovota awufuneki ungavotelwa into ezifana nanjalo awukho sekubonisela bonke labantwana kodwa nivumelekile uyovota akhona sicela ukuthi unizovotela umuntu ufuna akhulume abe ne-CV yakhe anitshele ukuthi yena uzoyenzela isikolo ini amotivate kancane nje enzani motivation lawo mawufika esikoleni ubatshele ukuthi wena uzoyenzela ini isikolo mawuba imember yesikolo abantu bafana nalabo sifune sibazi then ukuthi abaparents akwazi ukubavotela. Baba Matakanya uke waphawula lapha ngodaba lokuthi umsebenzi we-SGB we-School Governing Board ukuthi wenze imithetho yokulawula isikole. Engabe ke lemthetho esuka ibekiwe ezikoleni Baba Matakanya iyalandelwa kodwa noma ke izincomo zawo ziyenziwa? Ngesinye isikhathi lemithetho le ayilandelwa. Ayilandelwa ngoba School Governing Board inamandla ukuthi ingayenza umthetho bakubiza ukuthi i-code of conduct for learners ukuthi bakwazi ukulawula abantwana bamaqondise igwegwe zabantwana ezikolweni. Manje ngithi at times ayisebenzi ngoba uthola ukuthi ukuthi no labantwana besikolo bayenza yini banzani lento ibuzayo ukuthi no if bayenza lezi zinto lena ukhona umthetho lo ulawula abantwana code of conduct for abantwana ikhona na esikoleni ngoba mayikhona akunokuthi abantu bazohamba bayocomplain ngaphandle ukuthi abantwana balesikolo bayahlupha ma umntwana andula umthetho igwegwe zikaqondiswa uyasuspendwa la kuphana esikoleni umntwana uyasuspendwa masuspendwa uzobizwa ihearing nabazali bakhe ngo-7 days 7 days ingandluli 7 days 7 days then nemubiza umntwana lo nabazali bakhe aze abazali bakhe bazommela laphana esikolweni then ma umntwana ukuthi uyathola ukuthi qiniso uyenze into ingafuneki lesikolweni bafune bathathe step ukuthi is either niya recommend ukuthi lo mntwana uyaqoshwa esikolweni ni recommend ku HOD ukuthi lo mntwana lona ngoba uyahlupha la esikolweni
ubhula abantwana uletha ikhali la esikolweni uyenza udelela abo teacher uyenza yonke into akahambe la esikolweni ngoba asimufanelanga lesikole abazali bakhe bakhona babizile abazali bakhe ngoba khona manje ukusho ukuthi sometimes lezi zinto azisebenzi ngoba njengoba ngikhuluma ukuthi abazali laba bazovota ilaba basokuvota sirona kusho ukuthi ufuna manje ufuna ispace nisa labantwana benu esikoleni kodwa maseni sibafuna abekho then lo mntwana ufuna aze nomzali wakhe azositshela ukuthi ngingani mhlambe sometimes noxolo labantwana laba bafune bancedwe masibiza aba parents ma uthi umzali mayeza esikoleni ngathi no umntwana uyangihlula uyenza lokho then isikole siyakwazi ukumnceda i-community yakwazi ukunceda i-department iyakwazi ukumnceda kulo mntwana ungathola ukuthi umntwana unenkinga ekhaya kodwa inkinga yakhe uyikhiphela kubo teacher uyikhiphela kubantwana uyikhiphela kusikole then unceda ufuna incedo ancedo lo mntwana lona akusho ukuthi sifuna ukuthi nje bonke abantwana masithola bayenza lezi zinto baxoshwe esikoleni kodwa sithi umthetho awusebenze sizokwazi ukuthola labantwana bahluphekayo labantwana ukuthi bafune incedo ngolo mthetho ukhona esikoleni kodwa umthetho mawungekho esikoleni and sometimes wena noxolo imithetho ayikho esikoleni ngoba abanye abantu bathatha amandla wama-school governing body uthola ukuthi mawungena lapha esikoleni i-school governing body asikho kuno-principal no-chairperson uba awuna muntu uprincipal uye i-governing body la esikolweni uprincipal uye or ama-official yibo principal ama-governing body la esikolweni and ngifuna ukubatshela ukuthi manje ngoba mina if sifika esikoleni noxolo ungana i-governing body that's corruption i-corruption ngoba umthetho awulandelwa isikolo leso sifuna sibe ne-school governing body babumatakanya uma usakhuluma ngawo ama-school governing bodies nokungasebenzi kwawo abanye-ke masingabheka nje umthetho lo i-Bella Bill abanye bathi-ke lo mthetho uwephuca amandla ama-school governing bodies ngabe kuyiqiniso kangakanani-ke lokhu ayikho lento yokuthi le Bella Bill ithatha amandla wama-parents ayikho lento le abantu laba bathi ithatha amandla ilabantu laba bafuna ukusibusela emuva bafuna ukusibusela emuva uyakhumbula noxolo angazi ukuthi khona noxolo uthi thina prior 1994 sibuya kuma-homeland systems laphana bazobheka ulibala lakho ukuthi bathi nomzulu iya kwaZulu Natal and then wena ububheki then ilibuya wena iyakho abantu babhekwa nje ubala nje then atshela ukuthi bazohlala labantu nabafuna iy'kolo zamanje azilawulwa i-government ama-public schools zilawulwa ama-community manje kodwa u-government ukhona ufuna abone ukuthi lezi zinto ziyenzeka ngomthetho ngoba abanye abantu basafuna ukusebenzisa i-language ukuthi bastope abanye abantu mawubheka le kolo lezi bathi no uthatha amandla ama-parents iy'kolo lezi uthola ukuthi abantwana bethu bagcwele lapha kodwa uprincipal mhlawumbe nabo-teacher abanye abantu uyabona lento efanele kodwa basafuna ukuthi le ndawo le isikolo community ama-parents wele sikolo abantwana balesikolo abo-teacher balesikolo ibo community lapho now ngeke usitshele nge-community yethu nosikolo siyakho laphayana umhlaba yalingana i-community ile abantwana bangena isikolo kuzo yibo bantwana bafuna manje bakhuluma nge-language ngoba bantu basebenzisa unkulumo ukuthi bangavumi abantwana bethu bazofunda kule iy'kolo ezibathi iy'kolo zabo akuna iy'kolo zamuntu iy'kolo ze-community zonke lo mthetho siyawu-amukela lo mthetho ulungile awuze is transformation siyatransforma manje ngolo mthetho lona siyawamukela lo mthetho lona awuze lo mthetho lona unjalo bantu bangasositshela ukuthi no umthetho awulunganga sithatha ama-parents
kudala sikhuluma i-department lezinto lezi bathathela ama-parents sikhulumile nabo basikhiphile zonke lo zinto zikhona manje sivumelana ne-department lo mthetho awuze unjalo uzotransforma iy'kolo zethu ze-South Africa not iy'kolo zabo ubani iy'kolo zethu ze-South Africa la bantwana bethu bafundele bathanda khona. Yebo baba Mantakanya, hayi sibonga kakhulu ke ngokuthi nje usicacisele kabanzi mayelana nokuvotelwa ke kwama SGBs lokho kuchazile ke ukuthi ke kushuthi usuku lokugcina kuyoba yizo ke i-20 ikolo ziyavalwa abantwana abo teacher abo principal bayophumula then ngoba if ningakhethanga abo principal amababa ngeke utshele ukuthi uzokhetha ngama holidays abantwana abanye abo principal nabantwana babo nabo teacher bathatha abantwana babo baya elwandle abanye baya kuphi baya kuphi baya emakhaya nakuphi uzongana umuntu esikoleni. So sithi nge-20 before ikolo zivalwa ikolo zonke sicela ukuthi nivote enzani ukuthi i-15% quorum nindlule bazali bami yingokuthi iyani niyokhetha abantu 15% quorum ndlula lento niyo nonke esikolweni. Yebo baba Mantakanya, sibonga kakhulu ke ngesikhathi sakho siyathemba ukuthi bazwile kabazali ukuthi bahambe bayovotela ama-SGBs kungakadluli ke umhla wama-20. Lobo ke mbukeli bekubaba kuMantakanya, sibonga kakhulu baba Mantakanya ngesikhathi sakho. Lewo ke Matakanya ungunobhala jikelele wenhlangano engamele ke igungu nezilawula ke ama-SGBs echazela kabanzi ngenkambiso khetho lwawo ama-school governing bodies. Njengamanje ngembuliso siqu edolo siyabuya emva komzuzwana. Siphinde sikwamukele mbukeli lapha Ekhaya Jikelele. I-Catch a Fire International Reggae Festival imemezela ngokukhulu kuyiqhenya uhlu lwabaculi abazonandisa eSoweto Theatre ngomgqibelo mhla ziyishagalolunye kuNdasa. Lo mcimbi ke kuhloswe ngawo ukugqamisa umculo wereggae. Leli yithuba lapho abaculi bereggae bengaveza khona ikhono labo ngenkathi bebungaza ke ithonya linqa izivele neqhaza lereggae emphakathini nasemlandweni ke waseNingizimu Afrika. Ukusixoxela kabanzi ngalomcimbi sixhumana ngohlobo lweZoom noma ke njengamanje mbukeli sesomthola ke ocingweni omunye kwabahleli balomcimbi ufikile Makhalemele. Fikile sikubingelele sikamukela lapha ekhaya sibonge kakhulu ukuthi ke uhlanganyele kanye nathi. Ngiyabonga kakhulu. Thank you so much for having me.
Fikile siqala nje uqale usichazeleke kabanzi ngalomcimbi International Reggae Festival ezayo nokuthi nje yini inhloso yawo. Ekhaya International Reggae Festival is a festival which is an annual festival. So kulo nyaka lo sibe nenhlanhla because it's international. Sizabe sinabaculi ababonye kwamanye amazwe eAfrika like South Sudan, Zimbabwe. Siphinde futhi sibe nabantu abaphuma eVision Island. And then bazobungaza nabaculi bereggae bala ekhaya. So this event is igniting the soul of South African reggae music and culture. Ibaphike abaculi mhlawumbe ke ababukeli abangabalindela lapha yana kule festival abalapha eNingizimu Afrika. Wow, abala ekhaya sino babu Colbert, Dr. Colbert Mokwevo, sino Azania band which iband enkulu nje eperforma na international reggae ibuye Cape Town. Sine Roots of Kush which is from Durban. And then it's Skeleton Blazers, Bongo Riot, Dimas, Rain, Lion King. Yes, baphethe nje abaningi abalayikhaya. Ngiyazi ukuthi ke futhi cha anigcini khona la ekhaya bakhona nabazobe bephuma ngaphandle njengoba ushilo nawe ukuthi bazobe bephuma mhlawumbe nje uma ungathi nje ubagabisele ke ababukeli ukuthi ke aba international bona ngoba nabazobe khona le festival. Siphethe uPleasure Bass Pipe. Umculo omkhulu loyo waziwayo wereggae obuya eAmerica Vision Island. Siphethe uDynamic wase South Sudan. uDynamic yena uqala eAfrika ukuba yiWorld Reggae Sound Clash champion. And then siphethe uEverton B uzobehamba noDoribi abaseZimbabwe nabo bakhulu kule ndaba yokuphusha reggae ne dancehall especially in the southern hemisphere. Ngiyazi ukuthi ke njengoba na ushilo ukuthi ke le festival ibanjwa iminyaka ngeminyaka okwesihlanu ngemanje nibamba lo mcimbi. Ungathi nje ke yini ongathi yehlukile ezobe kulonyaka mhlambe bingekho ngonyaka owedlule? Makuhluka impela sikhulula impela kulonyaka. Siphinda futhi celebrate 30 years of democracy, and reggae played a role in the liberation struggle in Africa, not only South Africa. So befitting this event will also be celebrating that 30 years. So inkulu kakhulu in terms of reggae, and futhi sizama ukuthi sigqugquzele abantu ukuthi bazi ukuthi reggae khona eSouth Africa enkulu. Yeah. Fikile ucabanga mhlawumbe ukuthi ke abaculi nje ke bereggae banikezwe inkundla yanele yini ukuze phela nabo bayiveze emhlabeni wonke futhi baphumelele kulomculo wereggae? Inkundla yona sinikwe ngokupheleleyo angifuna ukuqamba manga. Ngifuna ukuqamba manga sinabanikwe nje ngokupheleleyo bayidinga nje leyo platform ukuthi bavuleleke ireggae ifane like how it was post u94 So ayidlalwe nje reggae randomly, ayidlalwe nje reggae on rotation. Like any other popular genre. Yes. Manje ke kulabo ababheke ngabomvu ukuthi ke bayibone bekulomcimbi bangayithola phika imininingwane emayelana nawo lomcimbi ukuthi unini mhlawumbe ungakhipha nje lo mniningwane ukuthi unini amathikithi atholakala kanjani uzothatha isikhathi esingakanani? Ziyaduma nje ngalomgqibelo ozayo ngo9 kaMarch khona theater. Amathikithi atholakala online web tickets nase Pick and Pay. Hayi ke sibonga kakhulu ke fikile ngesikhathi sakho lapha ekhaya Jikelele sethembe kuzohamba kahle umcimbi ihambe kahle ifestival abantu bawuthokozele kakhulu. Bayothokoza impela siyabonga. Sibonga kakhulu ke mbukeli lo bekufikile emakhalemele besixoxisana naye ke mayelana nefestival yereggae ezobanjwa lapha ke Soweto theater esho nokusho ukuthi impela ke kusebabe wababala ke abazobe bekhona kulomcimbi benandisa kungesiba bodwa ke balapha eNingizimu Afrika kuphela ke abaculi bereggae mbukeli ongabalindela kulo ya festival kanjalo ke nabaphuma ke kwezinye indawo eAfrika koZimbabwe njalo okwamanje ke mbukeli sophindike nje siqu 8 lo mangabe sibuya siloke sesingena ehole lethu lokugcina ngci.